inpe Mizo channel subscriber tele lo ngai thathin tu zong te in zain ni thar chi bai kan bu ka cheu mei ni som pariat ni lai ni ania in dam tlan theu kan bai sei India in China a boycott theitalo Russia le Ukraine war rawangin ramrang rangatanga bungro chok lu ahar sat pha ta hleya contract omsa te po ti hlo tlin ahar sat hle ni in company ten an soi hloma heti la hian Indian Railways point an tuang man ruwa an mu theitalo ni in an soi bok Indian Railways chuan Vande Bharat train ami tur rail ke wheel tam taka mamoa India ram chunga supply thei an omta silova China bok ador le angai don ani Vande Bharat train ami tur train wheel hi singthum le sangkwalai mamo ni in China company TZ Hong Kong International Limited chuan an supply don ani Railway Ministry chuan April nili khan tender achua May ni khan TZ ne na hlan fel ani TZ Taizong company hian kumsang ni le som ni March thla khan India ram an contract na nungber an lo thok zo to a India sarkar chuan Galwan Valley boina wangin India ram ne na ram ri introm ram ti atanga investment le supply a kho khirta ka wang khan China company te po chwa an nita a kan riat angin Chinese social media tam takpo India sarkar chuan an ban sak ani kha ma se ram in to det lo ni ta fam chu India hian China thil siam bok amamo masale ta chunia aza thak thin ngot mai tuntuma TZ company na mu hi rupees crore zale somsari man tur ni in mel maram te tho tira tan chuan ui om tham takani India rama railway poimo sia kan theveka train wheel rail ke takngel po kan la siam thiam lo ni na langa made in India project khan han huam telve se a thangotang tuna Indian Railway na leitur train wheel hi Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Company DNG Street Taiwan City Shanxi China siamani a TZ Hong Kong International Limited hi akau peng pakhatani kumsang khat zakwale somnga a People's Republic of China inadin nito in Chinese government ta ani Indian Railways chuan February sang nile som pakwa khan India kuchuak Vande Bharat Express chu Delhi Allahabad le Varanasi in karate anlo tlan tir to a engine te hi India siam ni ma se train wheel hi rampon atanga laklu alania India sarkar hian wheel factory adin thuayangai China thil siam boycott kantumani pheichuan malak na tur poimo masa ani hi Mariupol le Azovstal steel plant a Ukrainian sipai te anin peto ni in Russia lam chuan an soi nimin me ni som pasari khan Russian Defense Ministry chuan he thu hi puangin Ukraine sipai Mizo ni le somruk le panga zet te chu anral thuam da tha in anin surrender to a anjinga mi somnga le pakhat phei chu hliam na tak tur me kan ni ati Russian Defense Ministry chuan hliam en kol ngai te hi Novozov Hospital en kol tura thon phei ngal an ni thu a soibok chanchen bumi te chuan Russian President chu zona zotin heng Ukraine sipai te hi war criminal le prisoner angin in endonem antia Putin chuan eng ma soi du lo Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan international law angin kan en kol don ti President Putin an alorem ti to ati Tun Madeu Khan Russia Lower House Speaker Vyacheslav Volodin chuan Nazi sipai te hi tang in thleng to na antelve phalanilo alo ti to a Azovstal steel plant ra sipai te a soina ani nge yam ti ero a hriat thei chia ri lova ma se Mariupol Azovstal om te hi Russian how tu ten Nazi ti nan lo soi fo to a andin montur hi achiang lo hle ni Russian Parliament Lower House Speaker Volodin chuan Nazi te hi rem nge turan ni war criminal ania dan angin ro kan rel sakang ti in Telegram lama asiak Ukraine Defense Ministry ve thung chuan thotan zan khan Ukrainian sipai zani le somruk le pali hliampui tuar somnga le pathum te tiamin hruai chu an ni ti in thu an chu ve boka Russia lam hian anin pe antia
thu dik riat a har devani Ukraine Deputy Defense Minister Gana Maliar chuan tang in thleng ton na dan omsa angin ma kan la don atia chuti ni chuan prisoner anga an hruai chhuah ni na ngai thei Ukraine former National Security Chief le Finance Minister Louis Alexander Daniliuk chuan Ukraine sipai ten Azovstal an thunun thei da silova hetianga malak mai hi Azovstal sipai te himna tura kong om chunani atia Russia kutah inpe du lovin an la tang thei thova an ti tur chu an hlento ma se an nun na chan him kan duwa in biak rem na anga hroi chu an ni atibok Retired French Vice Admiral Michel Olagere chuan Azovstal resistance te awangin Russia hian Mariupola ne na hladawa cham thelo Donbas lama chuan Russia achak chiang maya Mariupola hi chuan an chak ve ti ela adik berzo kang ati United States in howet zartam tak alope ka wangin Ukraine sipai te an chak thar le hlea muntam taka Russian force te an hnung tol pha le ni Russia ta na thulom omlo pakhat dang le chu Swedish Foreign Minister Ann Linde chuan NATO zom na tur le kha aziak fel to a Secretary General Jens Stoltenberg ne na thon tura pe fel anita hini Finland po chuti tho NATO Secretary General chuan rampani te dil na hi achak thayang berakal tirani yang atibok heti lai hian NATO member ni reng chunga Russia ral thuam le reng Turkey President Tayyip Erdogan chuan Finland le Sweden te dil na hi sawisela Ankara in helpol terrorist anga angai Kurdish helho te chunga an din na anti chian ma chuan NATO membership pek arem mai lovang alo ti ve tlat maya Ankara hi Turkey khopui an capital ani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan Turkey hian Sweden le Finland chunga athil du asoi ve mai ania NATO membership block tumna ani chuanglo ati Putin chuan Finland le Sweden in NATO zoman tum hi Moscow chuan harsat na ani ranlova ma se military expansion NATO sipai te chet na a om huna kan chan let hun a thleng ve nge yang ati naktuk mai ni som pakua khian US President Joe Biden chuan Sweden Prime Minister Magdalena Andersson le Finland President Sauli Niinisto te chu White House a meeting ani puidon ania NATO membership an dil na chungchang an soi ho nge yarin ani Biden hi nilichung South Korea le Japan tlo turin zirtop nilam khian a chuak vele bokang White House Press Secretary Thar Karine Jean-Pierre chuan rampan hi ten NATO an zom thainan Biden admin chuan in rem na om thei nge ring tlatani atia nimin pia khan Senate lama soi hawata na anda ta Ukraine tan puina tur sum tamlutuk US dollar billion somli po kha thatakinan pas le ta a Ukraine tan thilom om tak turani ole tun tumata na khothlang lam chanchin kanan ti chhuat thei chu khati khanile phot mai sela ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me